Good morning, ma'am. Ma'am, Nifty 50 and the bank Nifty sing as he say, Kadum the set by Yab no dogo. Young Minase. I did Nifty give music lady market keep fibum at the wall give in a young candasunatra. Or this I narum the COVID key over Lapagi worry much lady. At the Russian gig and also Ukraine gig worry is Lucindri. Go. Si mayam si later kan da khogi Nifty 50 da hana jing si ko khogi men kan si da khogi index si da ko Nifty 50 si da khoi chart hana hapet khoi punna kan si jing minalam si analysis ko Nifty 50 da hosik lai se magi si ki high ko si high ahum se yenga kan da khoi line amana represent tawragati ko high reverse ki high ahum se khoi line amana represent tawragati ma se Pepet download the lies. That means Sigi first high, second high sinner to Gaibang among the second high, third high sinner to Gaibang among the I do the high Sigi Agadi, higher low than lies. I do quite Sagi Nifty say. Makaram da Pecum the Puggy Mong, going to Uri say, sauna. Deligi, Koi. Time frame the young is a go. But do a low the young shape. Low the two same the loam lady, see the loam lady. Go. Eddie lower low the cum the masu. The lower high character. When the market say, I'm so on the young account the market say, I down loam the libra. I became a sing never yaba masulaico. The Hosiosic lady burn Nifty 50 gi condition. Nifty 50 no hoji lay se kada way no sigi support se niman lay se ko hoji lay ba support ko sigi mamang na sigi low se jau dring ida side support se hangal handa khar tawram ba ko ka thu ka kum sing khar tawram ba mafam ne again sigi low si sat dring ida su side su lay ram na drama market se hoji se sigi low se ne ba na palli se ko Sige high reverse 16,950 ko 16,950 gi magi support se side laire Nifty gi hujik marai bak Nifty gi point se side laire market se side gi reverse lawrak pa yai ko hadi Nifty gi hujik laire ba condition se da khoin uri se kaino side gi laga sibau tare ma si natra si karame si laire ba sida double bottom semaga kakhalakpa yabagi chance lay ko amada aduga atopa madana ko Nifty se asai sigi layriba support 16,950 se thugai garagadi ko next the my target se kadai denu swaida lakti ni swaida have the means ai sida kana se lay kana se lake magi next ki target koin ubu fangi se line ko si points ni 16,650 Nifty gi next target ni 16,800 950 se thugai raga makha da kum dhara ga thi ko sigi muk sigi halai ba ngasai 16,650 net dagi na 16,600 sai bogi range se thugai ra ga di ko makharom da ma se lakpa ya bagi chances se yam wang gare kadai dagi kadai bo lakpa ya bano hai bidu di khoine loin u fangen na trai dai laina sigi point se break tawraga thugai ga kuma ga di sidani lakada wisi ko so da su lai lam yengo okay adugo si su muk thugai ga la ga di sigi target ni ko sidadi koi 16,000 15,900 jore 15,900 sidi koi strong support zone ni mamang da ko gi tha ani hena sang na semamba zone na malai di sida ko okay June July semamba sigi support zone se sidani hujik mana tasin ga da wisi natra adu first si target tawrame ko gi July kano da March ki date 7 da si first time moina test tawrame ko haiga khare handak lai se amuk ma se kasai gi sigi 16,950 se thugai ra ba again 60,600 se amuk thugai ra ga la ga di sigi mamang da ko gi
March 7 da test taugiba mafam ko 15,900 ko 15,900 yamna strong resistance oine laibane ko 2011 da हाइरिबसिगी strong resistance हजि strong support ने लागतुसे हाइरिबसिगी strong support से सिसिदा मासे संगसिलागा को मानामु हदि सिदा नहान सिदा रीड नखन टेस्ट तौरमिसे सिगी मफम से अगेन रीटेस्ट तौरप याबगी चांसेस लै मार्केट न मखारोम द कुमागदि सिदगी रिवर्स लौगगदि ओके सिदगी लौददना मखारोम द थुगारगा कुमागदि को सी टेस्ट तौरपई चांसेस याम वांगे 15,900 को मै हाइरिबा सिसिदा हजिकी अखोइना येंगमिनरिबा पॉइंट सिंगसे कइनो अयिमखा रिपीट तौजरके 16,950 की सपोर्ट से दगी रिवर्स लौबा याबगी चांसेस सम वांगना लै हजि हजिसे को सिदगी लौरप याय कइगुम्बा लौदना सि थुगारगा कुमगरगदि टारगेट से 16,650 दा टारगेट से लानी को अदुगी मतुंगदा 16,650 एंड 600 से थुगारगा सरखरगदि को 15,900 ता अगेन मासे टेस्ट तौबा यारपगी चांसेस है यामनो वांगे को निफ्टी से निफ्टी 50 ओके जस्ट सिना कोई टेक्निकल एनालिसिस ता येंबगी वरी खक्तने कोई ऑप्शन चेन सु चंग जेंगम से ऑप्शन चेन दा हजि हजि लैरिबा मार्केट 16,950 दे लैनता 16,950 दगी खितंग खक हेंगतप मतमदा 17,000 सिदा कोई रेजिस्टेंस से दुकिमतिक चाउना लैरे 1 लाख का 2,591 की ओपन इंटरेस्ट का ओआई दे सि लैरे अदुगा खरा मु हाइगलागा 17,100 का 66 ने अदुगा 17,200 त याम चाउबा सपोर्ट कनो से कोई रेजिस्टेंस से लैरे अदुगा 17,300 हाइबदि मीन्स ngasa अखोने येंगमिबा सिदगी मथकलोमदा हाइगलकपददि मथकलोमदा हाइगलकपद सिगी पॉइंट सि जौद्रिङै मरक से सिसिदा रेजिस्टेंस से दुगी मतिक यामना लैगरेब अदुदि अखोने सिदा सोना कारप याइगा हाइसे स्वाइदा लैरिबा रेजिस्टेंस मयाम से लोइना थुगाइबा अमा मथौ तारिबा याइको मथौ तारि अदु मखारोमदा कुमकपगिदि सपोर्ट क्याम स्ट्रांग अगे येंगसिबो हजि 16,950 दा 19 खक्तनि को 16,900 को 16,900 ता 77,000 OI मुक लैरे हाइरिबा सिगी कनो से थुगाइरगा सखरगदि 16,850 अदुगा 16,800 को 16,800 सिदि को सुम जौगिबा याबगी चांसेस ने 16,800 हदि अरे अइना हाइनिंगसे कइनो सोमदा सपोर्ट हजि हजिकी ओइना ओपन इंटरेस्ट जेंगबदा यामना स्ट्रांग सपोर्ट ओइदे तो कंपेयर टू रेजिस्टेंस से दे थंगनबसिदा लैसे 17,000 दा यामना स्ट्रांग ओइना अखोगी रेजिस्टेंस एम लैरि नत्रा अदुगा नथाइगी सपोर्ट दि को 16,950 दा सपोर्ट से यामना स्ट्रांग ओइदरे 16,900 ता को खरे स्ट्रांग ओइरे आइदि रेजिस्टेंस दा इदि मान हेना पिके को सोना अखोइना मार्केट से मखारोमदा येंगबा याबगी चांसेस लैको अदुबो खोइना मु येंगबा याइसे कइनो खोइ सिंगापुर निफ्टी गा खोइ इंडिया की निफ्टी 50 गा करी मरी लैनबनो मैम हेना खंगिदुनी हाइरिबसिगी निफ्टी यानी की मरी छिदा येंगा कांदा सिंगापुर निफ्टी से हजिक हजिक रिवर्स खितंग खक लौरगा प्लस दा लाइको ओके साइन तौरगा साइ खोगी निफ्टी 50 की से सुमाइना लैरे अदो निफ्टी 50 से ngasi कनो से कोई चाउना को डेली एनालाइसिस सिदा ओइना पुन्ना येंगा ngaiminerasi को आई मिनिट अमा खतंग ब्रेक लौजगे आई अदुगा मु लाक्सगे
Okay, khona sign tawraga ngasai gi Nifty 50 gi yam sauna daily analysis da di market se down loom da lakpagi soina ure na tra ado koi 5 minutes ki time frame da mujing minute se ko 5 minutes ki time frame da kamane lai ri ga na tra I clean dog thoke loina ma'am ko 5 minutes ki time frame da lai se sini ngarang bogi market da cha si that 25 ki ko 25 si da mana try tau gi se kadai dino 25 da mana try tau gi se sigi demand zone se ko sigi demand zone se thugai na bo khona rei ba jin hanjin ko demand zone se thugai na ba kan hona rei adu hari ba demand zone si mak thugai ba ngam gadra hai be du di asigi market si jing asi kong asagi khoi support kadai dino lagi do 17000 ko 17000 si da khoi gi resistance yam chaw bom sul ngasai khoi u gare option chain da nei nei na khu matam da na tra si da yam chaw bo khoi gi support am lai re hai ri ba si gi support na take resistance si da yam chaw bo resistance am lai re hai ri ba si gi resistance se ma si gi mathak ta ko market se ngasi gap up to open taw gare ga di si mathata ka khalaga market se na gap up to open tawragadi market se horen si box khiba ya bagi chances su lai ka 17150 box khiba ya bagi chances sam wang u fonge aduga makharom na kuma gadi khoina pami se kai no khoina pami se masi thugai ba pami ko sigi lairi ba magi kana si support zone si thugai ba pame sigi support zone si thugai raga kuma gadi ko khara makhai di kuma yare na tra 16000 la khoina sida kano da yengi ba dum ko 16000 kadai da no 800 laire 800 sigi makha da kuma di 16750 ko 16700 phobagi kano se khoi da uba phang su yai ba ko si level se kai ra gadi na adu hojik sida lairi sina khoi gi Nifty 50 gi masi gi khone intraday Nifty 50 da day trading tau gi haire gadi sigi condition simak ni lai se ko mathalom da ka khalak ku matam da 17000 da gi thuga ra ka ra gadi khoi 17150 ba khoi gi target tau ba yai ko aduga makharom da kuma gadi khoi ni yenga da wise 16850 si kai ra pa ngai se 16850 se kai ra ba matung da di ko si matung da di khoi makharom da yeng ba yare 16850 se ai haire roge ko 16850 haire roge som da ise ne lo rase 16870 saina haire se 16870 sidagi makha da kum gi ba matam da khoi 16700 phogi target se khoi yeng ba ya ga ni ko Nifty 50 da okay ado kai bank Nifty gi mu jeng mina se ko bank Nifty na kama chali ba kama khoi tawri ba ko daily analysis ta gi horok se bank Nifty su bank Nifty ko bank Nifty su ko na daily analysis ta jeng ba matam da lairi si karino ko gi Nifty 50 gi iman manari ko magi high sing si loni jeng se lairi ba magi high se kadom na kamain sel diken first high si de laire natra second high se laire third high se laire ko haidi ba high ohum se lower high de sel liba loin to higher low da sorry sida lairi ba kana condition sida su ngasai gi Nifty 50 gi soina market se ko na uri se makharom da kumu pagi kano ni u phangai se ba adai de topa mun da su magi low si su low kada da form tawri ba sigi low sing sini ko do hari ba sigi mayam si laira ba matung da su hoji bank Nifty ne lai se kada wai da no magi support he na strong oi ba support se kada da no sigi support sini ko si suppose kada da no 35700
35,700 support kano se leiri khoi technical analysis ki matung ina ko atopam na hoji hoji leiri ba bank nifty na hoji leiri ba mafam sin na kadai dano 36,000 dani 36,000 ma leiri aduga khoi gi support na 36,200 okay ai 35,000 na te ko ngasai da 36,000 ni ina som jeng do na gare gọi dùng từng cái gì tạo mà 35,700 ta support lấy aduga hojik mana lấy diba 36,000 ko ai diba mafam sida ma lấy ne bank nifty ado sigi bank nifty gi kano se khoi option chain da su mu jing mina si karamba mawong de leibino ina ko magi support kyam strong oi diba aduga resistance na kamain tawriba natra bank nifty hojik leiriba condition si 36,100 ko 36,100 sidi yamna kano de leigre ko 36,000 ko bank nifty gi edi mathalom da karak pa yabagi magi resistance 36,500 te leir ko 36,500 magi resistance 36,500 ko so ida taram ga do malai khamda 36,500 so ida lady my resistance very strong oi bida aduga support di makharam na kum dhara ko matam da lady se yamna nakna 36,000 da yam chaw support ama lady ba nga ga ko 36,000 da ngasai gi koina sida jingam badu mu oiramani na ta 36,000 hojik mana lady ba mafam se si yamna strong support ne ko sidagi haidra gadi koina technical da su u fangi se soida mu leidani na 35,400 duga 35,000 ko 200 35,400 ko hojik leidiba 36,000 sidagi machi makharom da haidra gadi ko koi 30 ga 5,400 som da lakpa yabagi chances to koi u fange option chain analysis with technical analysis ko ani maksi fadani analysis se koi yeng khanda atra kai gumba sida mane 36,000 si thugar ga kumgur ga di ko next ki support se kadai dere lai se 35,500 tani ko sidagi thugar ga kumgur ga di next ki support se 35,500 sida ne hoji koi na hoji sigi lai ri green line sida 36,000 se thugar ga kumgi da 35,500 ai di 500 point makhada move ne aduga mu 35,500 se mu again thugai ba ngam ga di ko market se makharom da yeng ba yara ko gi phibam ne magi target se kadum de lak pa yaba no hare ga di mane last time try toramba 32,800 side da koi bank nifty si su numit kharni si da ura pa yaba gi chances leiba karam condition da 35,500 ko 35,400 thugai ga makharom da kum dhara ga di ko okay ado koi sida mu kana da mu yeng se 5 minutes की time frame da ko 5 minutes की time frame da intraday gi da intraday se koi ayam bana 5 minutes da trade tawe ado hai rebe intraday gi 5 minutes की time frame si da bank nifty se kadom dai kamai na lai be yeng si dai kom ya bank nifty na 120 ga 5 ko ngarang date 25 te mana test toram bi mafam se sigi no sini volume sini si mafam sini man test toram mi sinra si first time ma test toram ga ka khre na ra ado ka khat khre kadai bo ka ina ma si jeng se hoji man lei di be level si su haget pa da khara wa ba mafam ne ko sigi level se hagala ga di khoina jeng ba ya ba da si te lei adu ngasi kai go market sina gap up da la ga di sigi mathak sida gap up se sigi mathak sida open tower de ngani ko sigi mathak hai bedi 36,450 ko 36,450 so the market se open tower ga di ha koi mathak lom da 30 ga 6,450 ko market se mathak lom da kar ko matam da sigi hari ba 36,450 ko sidagi hengal ga ka khala ga di koi target se sigi target se jenga fangani na ta
first target 36,900 ko second target koi yam nak na swai de low si dum 37,000 da ko hai di basigi target ani se koi mathak lom da jingmina sing asigi bank nifty da ko aduga makharom da di makharom da la ga di makharom da la ga di man da ka oi se kai no ka da ngai gi sigi force si koi ahan ba kano si si han thu bai ba da ka oi ko dagi kumaga man lairami ba sigi 35,800 35,900 kumba hairasi ko 35,885 sigi point si makha da market open tawre khalasi natragana si breakout tawroga kume khalasi adu de khogi first target ti yam nakna 35,600 ko 80 sorry da khogi first target oi ba yare ko adu sida muk thugarega lagadi sidagi kum dharaga 36,000 35,600 ki makha da lagadi koi no target se sidani 35,000 ko 100 hairasi ko 35,100 swagi target ta ngasigi bank nifty se uba phangbo sai ko makharom da lagadi mathalom da karagadi koi na thamgai se karino masagi 36,450 sidagi hengala agadi ko khogi target se stamalai grena ta 36,900 tamalai re aduga atopa mana koi 37,100 ta target amuka okay ado myam ngasi koi live trade morning session pung 8 dagi hogani ko mapandagi hause aduga 9 to 10:30 morning session da koi daily live trade ngasi dagi start tawgani aduga evening session 1:30 to 3 pm ko 1:30 to 3 pm koi evening session live trade ngasi dagi start tawgani ko ma'am join tawminasi aduga morning gi ajiki aina ngasi start tawgi matam 8:15 sida koi daily gi market analysis ko Nifty and the bank nifty kadum da lakpa ya bagi aina haibu khiting muloi ni sumgani haibu nate ma'am just aingom da labor knowledge ai idea khara ma'am da share to jebane ko sida ai khogi CB gi register tawraba khogi analysis absu nate ko ai kemda nate yam isam samna ma'am da just bank nifty or nifty singa si sumain or ko yai haibagi ko ma'am da khogi educational purpose for hirasu ko mayam da share tawjebani ko loisilage sigidi swaida horen pung 8 da mu thengnase ko pung 8 da khogi sigi description sida khogi kanada ko Google Meet ki link su hapsarake hairiba Google Meet ki link se sida join tawbiro adugo punna live thread tawminase Thank you very much.